Makedonija je međunarodno priznata kao deo srpske teritorije nakon Prvog Balkanskog rata. Po Bukureštanskom sporazumu to je nesporno. Nakon Drugog svjetskog rata po Versajskom ugovoru niko nije dovodio u pitanje da je Makedonija srpska. Sami Srbi su doprineli izvesnoj etičkoj afirmaciji Makedonaca. Ako nisu baš bili isto što i ostatak Srba, jesu nam veoma, veoma slični. Mi Srbi nemamo sličnijeg naroda na svetu od Makedonaca. Pa su im Srbi omogućili federalnu jedinicu, pa kad su hteli Makedonci da se otcepe od strane Srba, niko to nije pokušao nasilno da spreči. Jer sam ja malo galamio protiv toga. Ali ništa nismo učinili da to sprečimo. Računali smo malo će se osamostaliti i živeće te svoje prohteve, a onda će se vratiti u zajedničku državu. Ali tamo se umešaše Amerikanci, preuzeše vojnu bazu u Krivoj Palanci, Krivolak, bazu Krivolak, dadoše mogućnost Albancima da se pobune i evo opet se sad došlo do zaoštravanja makedonsko-albanskih odnosa, što će verovatno u perspektivi dovesti i do cepanja Makedonije, njenu teritorijalnu celokupnost. I ne zaboravite, danas je Makedonija samo ono što je oslobodila srpska vojska u Balkanskim Prvom svjetskom ratu. Samo oni koji žive na toj teritoriji koju je oslobodila srpska vojska imaju pravo da se nazivaju Makedoncima. Ono što su Bugari osvojili, odavno je uveliko Bugarska. Ono što je Grčka osvojila, odavno je uveliko Grčka. I niko više tamo i ne postavlja pitanje postojanja Makedonaca. A tužilaštvo meni i u završnoj reči spočitava što sam 1990. godine na Ilindan, veliki srpski nacionalni praznik, koji slave i Makedonci, otišao u manastir Prohor Pčinjski i sa zidina srpskog pravoslavnog manastira porušio ateističke, satanističke ploče sa crvenom petokakom, srpom i čekićem, na kojima je pisalo da su tu makedonski komunisti imali neki sastanak i dogovorili se o podizanju ustanka i stvaranju komunističke Makedonije. Navodno. Pa šta će te ploče na zidinama Srpskog pravoslavnog manastira? Šta će satanistički znakovi na zidinama manastira? I vođen je protiv mene prekršajni postupak. Ja sam na Ilindan 90. godine negde u 5 sati ujutru porušio te ploče. I sad vodi se prekršajni postupak, saslušavaju se svedoci. Prekršajno mogu da me kazne samo ako je došlo do uznemirenja javnosti. Svedoče kaludžari iz manastira i kažu mi nismo bili uznemireni. Čuli smo udarce čekića i to je prijalo našem uvu. Okupljeni ljudi tamo koji su već bili u 5 sati iz Srbije, iz Makedonije, pošto je to velika slava Ilindan, izjavili su mi nismo bili uznemireni, baš nam se svidelo kad se pojavio Vojislav Šešelj i kad je te ploče skinuo. I morali su da me oslobode. I sad tužilaštvo prosto prikazuje da sam ja loš čovek, šta li? Ja nemam Makedoniju u optužnici. Ono što je Grčka osvojila, odavno je uveliko Grčka. I niko više tamo i ne postavlja pitanje postojanja Makedonaca. A tužilaštvo meni i u završnoj reči spočitava što sam 1990. godine
na Ilindan, veliki srpski nacionalni praznik, koji slave i Makedonci, otišao u manastir Prohor Pčinjski i sa zidina srpskog pravoslavnog manastira porušio ateističke, satanističke ploče sa crvenom petokrakom, srpom i čekićem, na kojima je pisalo da su tu makedonski komunisti imali neki sastanak i dogovorili se o podizanju ustanka i stvaranju komunističke Makedonije, navodno. Pa šta će te ploče na zidinama Srpskog pravoslavnog manastira? Šta će satanistički znakovi na zidinama manastira? I vođen je protiv mene prekršajni postupak. Ja sam na Ilindan 90. godine negde u 5 sati ujutru porušio te ploče. Krivolak, vazu Krivolak, dadoše mogućnost Albancima da se pobune, jer opet se sad došlo do zaoštravanja makedonsko-albanskih odnosa, što će verovatno u perspektivi dovesti do cepanja Makedonije, njenu teritorijalnu celokupnost. I ne zaboravite, danas je Makedonija samo ono što je oslobodila srpska vojska u Balkanskim Prvom svetskom ratu. Samo oni koji žive na toj teritoriji koju je oslobodila srpska vojska imaju pravo da se nazivaju Makedoncima. Ono što su Bugari osvojili, odavno je u Velikobugari. Makedonija je međunarodno priznata kao deo srpske teritorije nakon Prvog Balkanskog rata. Po Bukureštanskom sporazumu to je nesporno. Nakon Drugog svjetskog rata po Versajskom ugovoru niko nije dovodio u pitanje da je Makedonija srpska. Sami Srbi su doprineli izvesnoj etičkoj afirmaciji Makedonaca. Ako nisu baš bili isto što i ostatak Srba, jesu nam veoma, veoma slični. Mi Srbi nemamo sličnijeg naroda na svetu od Makedonaca. Pa su im Srbi omogućili federalnu jedinicu, pa kad su hteli Makedonci da se ocepe od strane Srba, niko to nije pokušao nasilno da spreči. Jer sam ja malo galamio protiv toga. Ali ništa nismo učinili da to sprečimo. Računali smo malo će se osamostaliti i živeće te svoje prohteve, a onda će se vratiti u zajedničku državu. Ali tamo se umešaše Amerikanci, preuzeše vojnu bazu u Krivoj Palanci,